Taman monitorya aura el Firearms Explosive Security Services and Guard Section of FESAGS 9 con el mga lugar na entero rehiyon que posible as entrada mga illegal rebentador o pyrotechnicos. Asigun este kun Polisinyo Inspector Ansari Polog, el Deputy Chief del FESAGS 9. No hay paman quien ya pwede sila man monitor ta entra na syudad de Zamboanga pero sila ya ase klaro que no hay quien kompanya ya apruba sila vende pyrotecnico o rebentador aquí na syudad de Zamboanga. Este por causa con el ordinanza y orden mismo del gobierno local que prohibido el todo el clase del pyrotecnicos y rebentador. Based on our record, as of now, for the year 2016, we have two places in Zamboanga Peninsula. We have the Pagadian City and Zamboanga City. So in Pagadian City, we have two. To name as follows: the beam pyrotechnic device. The number 2 is EYM pyrotechnic device. In Zamboanga City, considering na yung ban po yung ito pyrotechnics device. So but the request was approved but nag-ooperate po siya sa Dipolog City. Kakaroon po kami ng post-to-post inspection, in-update, minomonitor namin. Pag may mga concern, complainant or example, here in Zamboanga City, mayroong complainant, of course, pinibigyan natin yan ng action considering yung ban dito sa Zamboanga City. Nadila record. Tras mga grande kompanya del pyrotechnic devices elya apruba, lisensya, kita man operate na pagadian idipolog. El uno aki, como el next step pyrotechnics base aki na Zamboanga, pero distributor, para na syudad lang de Dipolog, hindi aki na Zamboanga City. Nagkakandak po tayo ng ng inspection regarding sa mga fireworks. If ever man dito sa Zamboanga City. Pero tinatap natin yan sa mga sa mga provinces. Takundo si asigun sila syempre el monitoring del mga pyrotechnicos, especialmente el storage del mga rebentador para hindi kausa aksidente como del mga pasaw-anyo. Asigun na FESAGS, el ciudad de Zamboanga lang el quien deklara total ban del pyrotechnicos na entero Region 9. Por causa con el mal experiencia del guerra del año 2013 y por causa susto con los vivientes del ciudad de Zamboanga. Albert Luna, Dateline Zamboanga.